Ena Muslims. They are twins. They are twins. Naba adeba kupe na woman say. Yedi bo from ma onyami. Ena yuru yasiensu. Nti enu na yeti say different kakra pe na ewomu. Na ye nyina edomu nya onyami ba kupe no na ye frɛ. But what I say. Nti eneda no edomu nyina na celebrity edanu. Ndawaze papa. Yakopon sure. Ale ba mrogo rende na dam vote nga ko ye vote click e ba la ko me kewe ba muduka. Amen. Yeah. Muslim for no aya na ye fi say bia odo ne yente da bi edu say ya edu bronya na ye ne omo ana edi sanso na edu omo sala ne so a ye ne omo nyina na ye di na Attention TV for the ye ne nkramofo no ye ne omo twa ebom papa eye emise kwasi ada ya ye nkramofo no ekekon mo nsase se ne ye di bronya omo de no omo ka ne sala na aye ne gise omo de no kra de omo se mu ode kra sen eye Christopher there because yen ye kumponche na ne yenkwan de egu ye fridge mu na ya dwe ai wo ku aponche ba kwa na nkwan de show fridge no wa dwe na so kremoni wo ku akoko ba akoko betwa ne stre e de akomo bia na ma dwen e te krenti wo do de adwen fufo na te na so e bia na adwen mu kan wo de ma wa bre obi da wo ho kremofo ku na ntwi no wo che na so ye de no mostly no aya na entisanti ye nu omo na isen sunsun kakra edem Attention TV ye bohwi eko eye wo maso eye agape masala chiwa eko fani a ensama eko so wo na uti nkomobon mo mo kasa de nkyeremu kwan ye fa so a eye omo kuna mo mutumi che emma obi bia no tie na yenhwe sa adwembone bi eteje na se eye adwempa so na se kwan pa so enom na omo sala no kran so e di ntina womu dia na de nti no mu celebrate why no mu celebrate no mayen konko form emra sisia yo abusiafo me ma munyina kwa ba de ba Attention TV so on YouTube me pacho media ne abarema ya wata but ene ye da kese pa ema me no mi no esanse ene ne da ye nuanu muslimifo almost celebrate edo ada etime pacho se won subscribe ya na wadaroma won subscribe on Attention TV on YouTube na say when you news no bibia bi na won so no wetimi ahwe aya we de embre ni paso enti no mabeto me papa animonyamfo chese o hwe ma ya me ba ya no tiwi se nyobi na beka chese obre ne ho ase ewi a wasi agi your fel so de na chese ene ne nkomo twetwe no ebeye efepa eti medi nka bomidi medi berema ya ata opanyin kese na so bebu odi amaye Misumi Idris Lati Asafacha Otubuo Onsroja. Idrisu Lati oye Asafache Otubuo Onsroja. Otubuo Osuja yo me pacho nenti no Abrekoma Asafache Otubuo Onsroja do kwase anacha se eno ne yamlane a eka ho mo yadamase enti no ene no yabetu na wa ha ntina na yama wakwaba edeba Attention TV so yo misumi da masipa ndamase onyame nsu nhlamu afi nkono betu ye afi sesensu na ye chensa de ye mpenso onyame maye hu de ye penu onyame maye hu twa omanya yo etino ene no ye tiefo ne ahwefo ye botai ntie ba ha nyina ne se ye ba bebisa nana ensem bi semfo efa celebration ye ho I think the celebration afie bia no omeye da omode celebrate Edo Mubarak Edo Ada a chese eno no uye kremoni nko ade bibia nsi ho kwan se o celebrate na eno so no em se yedin ka celebrate ba ko ansa na yabane kase ni ma no enti no bebi sana na se first one and second one no enso so ye be na dantemu yo mi da wase pa onyame nhira o so na dantemu se first one no fasting kan and share no nyame ankasa di maye boka na mumo yale no nyame ankasa di man nti kitwa onu no ye kitwa kase no we nu ye Abraham
ni ba Isaac no na odi ni ko bo afore no ni dani ni enti na yes celebrity aboa no eti we ni ye kese pa chese ocho Bible ma na chese o na Abraham the band the double crow eba for there eti omo motive anase adekronti a omo celebrate a omo kum nantwie edu ne kase ne de ya the paper de ten kum nantwie na obi bebi mo ya che nam ne na de ade nyina na obi bebi sa se adana ba akọ ne de mu kum nantwie anase na emomu second one mu na mu kum nantwie first second one no akukoda na eneda ndie nantwida yo na chese metiasie ye dia first one de mukum akokọ no ye kum akokọ ni akokọ ni aduane mo enu mo na ye kese no nti Abraham ni de no enu na ye di ku nantwi no because Abraham aboa na oku ye no onu na ye di ku nantwi no ane na mesa bisa se eye botaye ana ema modidi afashe no ne botaye ne say afashe ne botaye or the aim abata no ne botaye say this say me ka don say first no fasting we no for 30 days 1 month now we dey were fasting 10 days 9 days 8 days 7 days 6 days 5 days 4 days 3 days 2 days 1 day this say enu anya ye fasting and say na ya ra we ni mo no because of dakase ma onyame nipa nje Abraham obi animi de onyame di nuti nti Abraham ni danu enu na ye woso enenu bajwa da se ba na je se omugina Abraham ne boshe so Abraham nanamo so ana omohwe so edi celebrity enti no akamia se ye nyina mpo no ye ka ho se ne ye tutu ya namo abaha no ene ye no ma na eba be celebrity na ye ya kire onuado na ede enkabom aba obi be sa se se Christopher enyina wo ho kwan se ye nyina ni mu bebom na ye celebrity bia na am papa de okono ya senka se Christian and Muslims they are twins na ba ade ba ko pe na ewo mu se yedi ni bo form ma onyame ena ya ase nsu nti enu na yeti se different kakra pe na ewo mu na ye nya edomu nya onyame ba ko pe no na ye frɛ bajwa da se nti eneda no edomu nyina na ye celebrity edanu ndawaze papa yakopon sure ana no ankramofo ne se bi Christopher akoye se menteme ho ase bedede na na kire mu se ye nyina no ye baako Christian eye kingdom Muslim ye nyina no ye baako enti edu fa bi se ya ye nyina no ye nuanom enti ni ye mu ene ni peye mu se ye dia asomdwe beba na ene de ni ambula se mesa bisa se eye Christopher ene Muslim fo anteme ho ase ene entawantawa no ede asem na wo beka kire nkramofo de asem so na wo beka kire Christopher pese o munti ase se ye twins papa ye twins because ye fi Abraham ase na wo hwe Ghana so Ghana ye Christian country na Muslim country there yanka say enemy be Christian countries wo na ayese gidie na wo dey bibia enta na see free worship in the God there's a gidie de unu anu pa e wona obeko de wo de unu super e wona obeko ye nu afo ehun nya say kuntokwa because kuntokwa ye yi ye huma de omu sum nyame no de omu sum nyame no ye mo ye yi ye huma omu because of nyame su de ye the Christians ye na ekita mu papa yo na nyankopon shira ense na kasa pa ma na to akoma so eti uye kremoni na wutie mi a anase uye Christian na wutie mi a ye nyina ye Abraham asefo nyankopon one God one Allah ana ye nyina ye som no enti entu ase ye de asomdwe ene pepepe yo ebetra se na bibia etimi aye kama bepacho me de berema ya wata o Attention TV so bepacho na wonsu udi me de nana kwa me fianko ebusuan panyin nana kwa me fianko ebusuan kwa panyin nana kwa me fianko bepacho dwumadi be na wonsu udi me Muslim and I think so me self business yo nana kwa me
Fianko Nana Kwame Fianko enti eye etiefo ni ahwefo Nana Kwame Fianko enso ena yenene kasa ye no enti no Nana ye bi say na na fili me February na February February ye kuapini na je say Nana ye kuapimu ni enti na je say etwa besi nsem a na e ka say Christopher ni Moses ye nyina ye baako because o kuapimu ni de kamenim say enye de ya oye Christoni betene Nana se oye Muslim we say ye nyina Abraham asefo ene ye yo Nana ene e de asem ana o ka kire wona anteme ho ase Muslim any Christian sene Nana enso edi bitu dwamai say inti ase na enyo eduma na obi a wo baby ope na Isaac no ono ana wo Abraham no wo Isaac ono anso no wo Ishmael ma mienu ba we are for Muslim we are for Christian nti ehun hia ntokwa moja ba ko pe ti enyina gidi yenya gidi wo de eyemu ne mfa manya mekeke ono pe no betu a kire de eso ye na je se Nyankopon ane di hene ewade nyina remu enti no yenyina no ye moja ba ko ye honam ba ko enti moma osom entity ye ntemu ye besa ko Nana ho na yakwaje last word every Nana ho 2024 ya December ye beto aba edi asem na o ka kire Muslim youth no ana Christian youth mi ka kire Christian youth ena Muslim youth nyina say ye do afashe say ya enye basabasa yo ya botel because onye basabasa nipa onyame ya sunje ni papa na sano se ni na asefo nso a ese omuso ye anobra asefo moto ki ka ni nya omusuma na omukita enye nyamisu because onyame mi hu nyame no ka moto da na ya na nipa no onyame ma ya adwen na mfa ye moto na ye nka onka se ye nka no basabasa because ye kwa no hia onyame papa twa no manya ba ya etino yetiefo ni ahwefo yadamasi bebiri na enne no aha na yede nkomo twetwe ni nyina ebesie entino sene Nana akasa no eye ye nyina no ye baako enti ye beto aba na emom no ema obi amfa unje scapegoat ema politician bi amfa unje scapegoat ono se kone kodi bone ne bisa ne se ono ne mawai eho na se obisa ho enti wutie bi na wo hwem ya eduru ho a kone koto aba asomdwemu basa ye gidigidi emfa ye nko baabia enti Nyankopon hwira ye na onka ye ho okay Nana se o wasem ba ko opese osaka na mi wonu ba no se mi da MPP abana se pa because of me who say ye road unu ye dunu kasa o ma ye surprise na o mu ye surprise na do car so o mu ye no yie ma ye na enfa car no nansusu boko na enso ye mo surprise yo Nana yes ya dawasi eti ablekuma masalachi eye agape masalachi ana ye wono enti ene no ene ne afa shekese pa ema yenuanu muslimifo enti enso no ya ba se ye beta o machi na eja ye ne o mu nyina ahwea bom ye Beba cho ha mo boss na nkasa ni chama beba cho high attention TV bidini ya bidini ya berma ya wata beba cho ya fro say your friend Wahab Yusuf Lawa beba cho eden na we actually Penny Palace in say do so la time ya ne ba be ku one man so that ya titema do mo need na chese ye kuma boana mo na mu distribute wa so na we farmer no chese wo na wo hwe na ntwe ni so send ye kan no enti no edu afasha se ya ye gina so edi preach peace asumdwe ene ade because ye gina ye boys so what I say enti no se mi hu boys ya na me so mani age ti be bia boys wo bia no mani ye de age we be ka se ye beto aba ehọ ne na hia me ede afutuo ana wo de bema mrantie ana se ye mabuni ede afutuo na wo de bema wo mo se ye nuanu muslimifo na se ye nuanu kristofo no ede afutuo na wo de ma wo mo okay what be that question yo let's hear ampa won say sisi anu ene you to ma ba sisi anu sa tra mo ni ma
start tramo ni yema yema omu farm say amasisi a omu we no nti omu na ye use omu de esa de obi say 100 Ghana ebe ma onu na akopra ho wa bet na afi nti advice ni me ni say yesu yen call our community we wa nti yen pese de be si o kaso nti nyame pa ibo enter ye so that ebe have peaceful election so that the omusu be kwa balloting box protection omusu omumbu afi because omusu omu family of here. You boys, yeah. Chairman. Me bacho, bini ni be my wata na unse floor say. Femi Nijan. Nijan. Bacho ye musician na. Ma ye bida. Sibia na le npa. Music ni jana be na we ye. Na we ye jana be reggae dancehall, high life. Reggae. Na we ye reggae. Bacho mama capella kaka. Ene ye di sala mama capella kaka. Ma bref so. Mama capella. Ye share reggae dancehall king ewa ha. Ke ayo ya anyemi aboba mukwe ya chun ni na ma beta sin ke ewe moson ola ke tolojo gba dan de chun ni na edobopo onanga ya chun ona tolojo gba dan de chun ni na Ona lojogba dano ochu no na mo etobo ojogba dano ochu na ona you eti ye musicians wa owa no eja utimi se didi no ashinta ewo bebia na ene acapella no de amame dada wa mama capella dada eti no bebacha utimi kankran pa o ene ye beto aba me pese utu mabunu ne fo mama o de ka won kran mu se enkra de minim se suburb areas no oko choko oko Jamestown oko Bukom nti bobo nkra bro no a yes eye mabunu YouTube edoso ho na fa preach peace about this election can sem bi fa extra wo mo se omonye ahwe afutuo be na ode ma wo mo fe ma gashi no ni pen yo we mo be ja gashi no we mo bi open yo agashi nke nyame youth nya ofe ko me agashi kan wo manu wo yo en ke president ni mo ko lewo Akufo-Addo John mama o ke vote tan ni bi kan ye je lebo bogonti o kan han le no san o dwen mi o jo gbatan o kan han le ni mwene mi nu wo yo ne la ka mo pi mi ame ke wa awon je mwene ke je 1992 ndemocracy ba endi tike ba fe ne kan e fe ko an wa si bia na na wona ko na company mo ni nkruma ba si amba hon amete NDC e ba fe te MPP le mba le ba chon ne ba fe le nye ko e fe ko Shimo mwene mi wo yo ne won da me ti abele ko ma ke tin abe kon nu wo yo ne man wo yo no gbe nu wo yo no hin si ame ke wa ka ma fe ame fe ko si mwene nu wo na ne wona ka me start na me mfe no anya wo fe ko me nu wo ga opia me na me fia na me gbe ya na me ha wo nu wo nyan nu ke fo fon ni mwene mo ji mwene tun mwene ji Abraham gbinen wo yo no ne akesin wo te Abraham gbe tutun ne ebi ko me le ne fo le ya fi ape mi yen enwon le ran ni pe ka chan fo le ran nu chole kra ke da bi eku ese se ku ebe ku gbe ba na nu yo je me ne ko na chan fo le ne gan afasen ne o te Abraham fe ne no mi wodumo ngmene Muslim fe hin akeke keche ne gan de tine ama me fio ne gan gbujuno yele ne ke han blema kai mo ko ni yo mi ngo jamo mi han Muslim bi no won dan ngo sin akeke ayi abua nu wo gbe ona ne gbeke o lebi o no ko gbonyu aka aba ake oko yele aka afutu ngo ni ke ngo aka afutu mi ni insho ngo ni omo oko ke ngo afutu insho e ba afoma no moto che me pa me fai ame na tui ame yawo barika risanla aleba ko wa shekara rafia ebam nesi ko wa mu gam ko wa akere mutare nangana mutare akana no aleba muduka rendogo election is waka election no enyama e kwantinte betumi ato pacho kana wuzem se ye beto aba ya omo comporto omo ne ade aleba rogo rende na dam vote nga ko ye vote kriki e ba la ko me kewe ba muduka ami yo eti yada masibibi in fact eneno baby a yedimu abesie eni ahaya na yedimu abedu nse yenya konya ba aye agape masalachi ahana yabefa aye interviewer chese utimu se neno aye strong kokroa amaye ntino de bekoso akam se munkoso enhwe Attention TV on YouTube na update news bi o ho bi anso ye de amamo nyankopon hwa mo na onka mo bye bye.
me da se se wo twɛn me ekwentwa makra